Pozdravljeni, nov dan, nova župa. Na kokosovi masti se že cmari por. Karfiola, hopa, ohrovt in gre noter, hopa. Na vrsti brokoli, nasakirimo, se delimo kar velike kose. Zelenjavo pod pokrovom lepo duši, bomo naslajsali 3 krompirje. In že roma noter, kako bo to dober. Dodamo poper, sol, česen, zalijemo s ful vode in na koncu eno huge kuhalnico domače vegete. Ne onga sranja fake z noter. Puf. Tako ja, to je v bistvu tisto, čemur bi rekli jušna osnova. Neka kocka ali karkoli. Nekaj, kar bo dal res temu taste. Zalijemo, pokrijemo in pustimo, da se pajsa. Vmes gremo pa na vrt pa peteršilj. Pa vodo vred, ker bo še rižota z lisičkami na meniju danes, pa sladka. Evo, stvarca se je že fajn pokuhala. Dodali smo še peteršilj in drobnjak. Zdaj bom dodala rjavo lečo in čičeriko, fajn namakite, če kuhate, posebej skuhite, pol pa dodajte. Evo, takole ga curi. Rastlinska smetana, po želji količina, ampak ne bo rastlinska. Na koncu pa pride še kralj začim, ampak res je kralj. Ljudje ful zapostavljajo ta lovor, ampak lovor je the shit. Oh Jesus, the shit dropped. Ok, gremo not. Boink. Ko postane ta zelenjava mehka, bomo juhca še za na konc malo pobarvali, ker je zdaj ful grda, pa tako na mlek spominja bljak. Tako da damo malo kurkume, ne veliko, samo za barvo. Dodala bom tudi malo dima v prahu, da bom imela malo prekajenega šmeka. Tudi ne veliko. In pošpricala bom z aromatiziranim olivcem, da bo dobila malo tistih nice krokcev na vrh, ker v bistvu nobena maščoba takile po okusu ne prevladuje nikakor in je fajn, da jo imamo. Se je ne dela. No, riž rab še kakšno minuto. Juha naj kar stoji, bolj ko stoji boljše je, mi pa naseckamo lisičke. Po ponu damo mast, nasekljamo še čebulo in česen in jo vržemo not. Jaz stvari pražim na kokosovem olju, ampak temu brez okusa. Olivce pa take stvari pa dodajam samo pol na konc za okusne, ker take fajn hladna stiskano olje itak ni zdravo sploh pražiti. Evo, lisičke so vrgle noter, poplavila drobnjak pa peteršilj tako kot prej in poper in sol. Aja, vmes mi pa soseda tole prinesla, domača solata, ta je ful dobra, da jo naredite tako kar regrat, pol melencane, domače breskve, ker še so malo grde, so pa dobre. In seveda ful krompirja. Oja, ko bomo žrli. Tem, ko lisičke zgubljajo svojo dušo, haha, bom jaz narezala vegan cheddar, ki bo poskrbel za kremasto teksturo. Takole, omešamo ga not. Aja, by the way, če vam gre na živce, da se takole čebula vid, jo nasekljajte čisto mehen, dejte najprej v ponu, sem čebulo pa malo vode, pa posolite, pa vzginila. Dodamo riž in premešamo. Dodala sem še malo česna v prahu pa popra, zato kam bom ful rada česen. Oj, yummy. Torej, to je že skoraj to. Evo. In naj bom dodala nasekano rukolo. In en špric limoninga soka. Na kje si? Gremo. Evo, naša juhica je ready. Čakaj, da probam. The best. Mogoče, če hočeš, daj noter en špric belega vina. Drugače pa to. Sladko sem naredila berivko, češnjeve paradižnike pa rukolca, malo limone gor, olivca soli, dodala bom svež pesto. Poc. In seveda par olivc v olju. Jaz vražam ta slane bljak. Če hočeš, dodaš ekstra cheese, v glavnem vegan based parmigiano.
ali pa po svoje, who cares. Sicer je pa to že dost masno in dost imamo vsega v tem obroku. Na solato pa le ne daj nekaj preveč kisa, ker tole malo se heca z našo slino, kaj rabimo, da to vse skupaj prebavlja. V glavnem, greš, ješ, se imaš fajn, nobody died, siti smo, napojeni bomo tudi in hvala za ogled, se vidimo, čau.